li kege to tap sinali border pe apen isi alamo border along dodam pen hala dak amuni da tumben chinki te than hala dak a situation chini ne pin pen ke maduta help tok lun pen ke ninje jede singi kininje ke joy ke ahok pe sigi ki pu non lason a situation ke besen kali kata to dap nilitung ke bang jong ta humi ya hem ke me ka helu. This is unreported. This is a very serious la so matter ke chilam yena matter nili bhan ke training da bangalo hola prosanto na prosanto itu hala ke chiklo thank you chiklo jon so san hola da se do dam junglo hoda se do dam lo hoda situation chin pa melo ala li bhan training malo kuma tum lo training meghalaya apne se training ma na ta kuma tum lo organization na tum Naktum si itu masih berhalau di long apa sih naktum si na encourage kasi nitung ke keba retaliate na kok itu mau nitung lagi laki hampir nitung mau nitung si dopo halasu ahormu abang aso repatriation non laso si bang lo non udah local udah border lo dove ka tumbang ke non make thana chilo nitung ta efan ka napa khobek lo nitung ta pa popo nitung ke dampo walo pato mi meeting dolo ka public lo hola hanse sango dolo hanse sango ta are so ta dong dolo ka damna ne pu ke khang no po public sentiment man ke no la sondo apan mo pe na pu organization atum damna ne pen ada foto chitu di dam chot karba ken na ne social media lo na ba kali खुदा के निर्दुंदा responsibility do public ma ke khana ko ike athema ala da itum lo da bimar sido ko ke emi tham ni tumane instigate kuriya tumla to ko political advantage ke na pha khula instigate do emi tham mo na pal ki chitu che tha labi la situation nili ke non aporan 38 asu an mu chulong ni la I know the situation very well there. Hadir aslu. Ambil la wala dak itu dak. Rapa tu pang dak aja tu pang sam dak. Ni tu man ku pila na pohra to nam chot. Kumane amuk si sponsor dam. Tangga di pisi la tu do dam chot. Cekherang ni buka. Hada arata tu sini le tu maka anapi lanapi. Raka tu ke la tu ma. Ke chok chela ma. Ni le ki pudami. Abimar ini tu maksud mo mana cipulo ke lahai isu along bangke parti cepat keram nane komane advantage enam nane ciputo nane pupelo pulo mo mana nilai dojo itu lo sitame batai konap nepen nane rok titik cijong seroi dokok titik hala masuk ke cijong seroi bangke abidya nei buat kodak bodano ke dodam itu non university kodak kiking ni pu nongle lang mapet ading haladak bang harut please so se amekalaya azor patumi bang pakende haladak ke mal lo de dodon nako lahai birta pulis atum chini de pulis atum han keba birta ke pi kumatung lo pina po de hadak pohra tonte te aho gitu ke tukidalo gitu ke itu tukidalo aho ada lah information tadi bu. Pupesan lah so bak harup ni langat terji. Muthe hola dan itu mang Jepang room si hola dak local lah tumpen hodak si tonhe munak kek long o si halang tu mang udah masih hola dak doko. Gonta ke thom hola tum hola dak sangkok. Masih hola so situation lah bang buji Japan thang ba be ginje ke sorsa bun bangke inton nampo inton noi pusinani tu mak katok memang tuniri ngon ladak komite has body lo non dak dubo itu non kabiala lo ke you guys have to make the decision apna loge decision no bhal decision no kithi bhana ke nitu ke phele lo nai sago nitu ke claim whatsoever
lo ahi nanata chuni lo malam susah tang lo and order atumal alo problem na kapilo alang litum ta attack pen order ave bupol alang litum ta action and leader tik yang dunding dukok tik hala bangke dukok lasi hala da tuang border areas no solution of han long si don bang hala da long ke BOP bi chot ban bangke chok selo BOP BOP ala kada bangke police station outpost masih kada bangke bina po long thom adin ke nangji lason si dak towa bang non hengu pikan la ini emergency bisa men ke celeng bangke akisung do koklo lapen arting pulung adin lo alau adin lo artinya border kalila walana tame hola dak 45 families do 45 families atunke they are holding the documents of Meghalaya. Government of Meghalaya in pen kipi a documents se hala tum use bomlo. Hala hai tumhane pang thekne ngala pen hai tumhan ba ke immediately pele action ena ko. Keta manong ba ke action ena ko. Harsh reality lo. Taben oda voter list on a problem do double voter ID itu mau along ta muni to tumda along ta problem do bang tumbang na de dunde dal itu mau ta lason do ko je Meghalaya along ta vote pidunji la pet Karbi Anglong long ta vote ta pidunji lasi hala bang so aphan bang pulong te election commission per jingki jingwai si hala lam the pale da pensi hala bang so adim along ala voter list per pang khande phan market dan nang ko lapen Cepat jutsi abang ngala pulo kali pe nang chuningri tim Karbi Anglong itu ma kerja kehai Dr. Tudram Ronghang alang leadership rat atum aning nang kehang ala tunang pudun alang tunang pudun bang hala dak sport bang pe alang itu ma aning nang pat keterkan hapu la bang tadu kibang beda rapota alam dulu problem dulu patumi bang ke MLA sahabat tum tadu alang itu mana Johan namru di pakai Johan namru rada pasti tidak lomba bola rada tu mai agresif tu omat si ala public lomba ke pada mong relasi cuni ini tadi tim lo project and all delegation led by CM sir dan tum tabe kapap that depend cuni lo thank you very much bel nama thank you dam lo de tum ta museum kro kya hai ये तुम तो मुक्रोलों का मैं बिताई के थोम दम लो